Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Lotofaga Samoa, I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ualia.
ia fio mai ni tana mai au na fio mo fai foi o sui o ona le tu e tono le fio nei ia awale o sinata ranga le ni tai au le tu e to mai an yang awale ni fo kalanga o amata al maro mana pa ama ia ai pa pe dan fa mi e tatu nei o se tatu a fio anga mato ni mai le nei tu mato fa talofa pa ia tu le fio mai lo fio na fio me sa pa pizza sa pa sa pa mat la fa la fortuna la fio na le tu ia tu la fio na to fio le tu mano la fio na fo io pa io sa mato fa talofa tu le lo fio mai ia la vale a wan malo le fo wa fio mai lo fio na le min sta se ulo yo le tato tanga le no a ia fo mato fa ia fa no no tengi te fio mai tala mai a wan ni po klang ta wa mato e fa na le fo malo no se le o mato ma ua lo fio mai fo i tala mai au o la to fa ni suyo le komsina ni si le tato po klang le so a fio mai tala mai au ia mulia isa mato fa talo ia la to tato malo fa la nia ia ma la to sa maria ma le ta wala mai ele nei po klang la fio na to sara to ni dot ia ole executive officer le tato company of the way ia pa te fo ia ni sunga ia Ray Allen ia ole vice president ia po su president of the tato company of Gold Adventures on suatau ia tia ratu ia o la ua ia o fai maso ia le pa anga lo pa pena ona utua nei kai au ia la sidasi o tato maftanga su o tato wa te mendei matua tato fa fa ia fo ile ke o fo ile mane sunga le asesia au ma tato malo nei ia o mato pa taia lo to wa te mai tala mai au ia mai se fo fa na viti nei patino ia tato fa mo ni yaso ia o tato ko kalame nei aso ku lava a mai al tato sa ni ngalo ia nei tato wol nei ia o na tato se tu la ia le poto ia le fa to mo le aso mai ko kalame ia on fa wa mai ko lo tato ko kalame tato wol nei ta mai ai bea o pensuo tato committee nei ta au ma to bala alfa lo trai ni ta sana prelo fiona tia kono a enga tau o tātou ko kalame ne kai au, whiu mai am tā mai au, tātou te siki de vi inga mara tai le tua, wa whaman yama tātou ko kalame mlo whārau. Ka tono le, te le toa au whakaina le pa i o le tai au, le le o mai au le pai lango, mai a fo i le sala pa ia ma malu le tai au nei, ki mai lo fio ngai pandemia ma te foi fio ngai sta ya me se foi o malu foi o ni suyo malu teno ni sila ya me se foi pa ia ma malu ta tu fa tas ni te o le so ma ko leo ni tai au ya ta tu fa foi vi inga ma fa tai le tua po ngai me uma ma fua me ona o le tua ta tu talo fio mai o ya ngana pa ia nga ia whapea na e whatonu whalawina o mātou whamoe moe le nei tai au. A wā o e lava mātou te sairi ai o e fwoi mātou te utu mai ai. Nei ia whapea o na manino matonu le umai mātou te whaia. E alai lau whatasi mai mātou. Lo swafo mātou talo wala au tuai. Amen. Tātou whalawolongi se upu mai le whionga le tuai tai ala ngai tātou le nei tai au. Ona fai mai leo I la tau ia te ia. Le ali e, au mai ia ia te I mātou le na a reto e le au noa. Wa whetala I atu Iesu ia te I la tau. O au nei o le a reto o leola. O le sau ia te au. E le to e fi ai la vai. O le whātu to fo ia te au. E le to e fi ainu la vai. O le upu ale le sau malo fatu tua ai ia maona
inu ia mari. E poto tele le ri. A le ia fio i le langi ngana tā pena le tau mawhawha le nganga. Le ana whai mai at whai tua le motu o tangata. O au o le a reto ola mai le langi. Whai mai tangata. Le ia o mai le na a reto se i o mātou. Awan i au noa, awan le au noa. A mai se mātou ai pēa. Whai mai Yesu. O au o le a reto ola mai le langi. E te i tangata. Au fitala i sao ai Yesu langa na whai e Yesu le tau suanga muli muli. I liu le areto, i liu le waina, e avea mo na tino mo na toto. Tau mafa whale nganga mo i tātou whai a pē o tau le nei mea i aso. Lea tau mafa le whale nganga. Lea tā pena Yesu. O Yesu foi, o la sol nei o whalongo o le whapaianga o masini a computer. O Yesu o le uai computer. Computer siri lea. Lea na fiu mai le lau la. Langa fo inga fai mai le vaanga lea. Ai ke fai mai ke iroa mose ma apalamu. Ai se vai rola ki. Mai Yesu a o le iai mose ma apalamu o le vana o iai. No iai le fofo ala la mai. Ma va ai la iai le pea le tai ma le sua le tai. Le kako feola mai a o le kalengi a le akai. O le au, o le po, o le au, o le po. Mea wa uma na whātu langa. E le atua, e le mawhai lava se poto stanata o toi liua pe te suma. Tolu to e ngā mea ai. Mea ai whale nganga, tau si ai soifua whale nganga. Mea ai whale tino, tau si ai le mau le malasi. Ma le mea ai whale mafo whau, ma le loto. Whai mai e le se mea, le anga e sau, mai fafuna o me langa e sau le loto o te ngata. Langa fo o le loto o le tamia meo. Lea la e ei fo i la mea ai whaale ma fau fau. Whawhetai whia mai le pāle mia mo le whai ngā māloa. I le nei wha moe moe o taunu. Sa moe miti ai le fionga ki tai te fono ma lona lau ma le komiti a le nei au. Mei se fo i. Se whaanau naunga, ma se whaanau ta inga, o la fionga i le sunga i le ripule, ma le senga o whai aunga i a li i mata maita. Se i tā pena se mea whapea se i toi laa i se step. Se i toi tā wali atu, le nei lau mua, i se si atu i runga. Le o tā pena i whapea re. Le o iei laso nei o tātou whatase. Whaptai fo i le malo New Zealand, i ana paanga o whapea o soswani mai. Iau Samaria nga lei pe o na au whaalongolongo i tai fono. Whawhetai no tō lango mai. Le aise mea mo whai le lau mua nei, ma le nei nu. Te ana le tu mai o tō tau au, e whesoasoani mai, tā tō tau ave. Ina ia whapena o tō utu vai le whanau. Ina ia ai ia maa ona. Ma whiinu ia maa li. Ai sesi la sanga fau wa tā pena ina. A walo lato wa o tawina, a walo lato soifua wha soifua nei. A whai lato te maa ona, i mea ai whale, maa fau, i o le whapena leo na lato loa foi, wha soa lo lato wola whanas. Wha mei le upua se tasi tangata Beritani. Wha toa uma leo a onga o tangata. Pea tāle longu pea. Lolo inga. O lo tātou o langa atoa, o le o langa, o le aoa, o le aoa. Whaatai wa, maua se si vaenga so soani foi, i le tau mwhaina nai whai aoa, i nei le lau mua nei. Rai ai ni masini o la whapena na lako ngā lue. Tātou tālu sia, ia uli le ola o nei masini. Aua le umase masina e whamai, o ti lesi masini, o pe lesi masini. Ia, tātou whaangata tau mea lofa ma le anga ni lei, o whapea o fo i mai e malo, ia mapaanga o tātou malo, e sosoni ia tātou tātou. Whapea tere le tua lo mātou te mai, o e whasoa i le ola mani malosi wa mafu ai o na mātou poto le nei kai au.
awa o e lava na e fasino. Whaafitai tele luanga le lei ma lau tausina. Whaafitai lau fuai, whaafitai lau whaasoa. O whaapea o tamao ainga ina ai ma whaapenao. O na mau ai se fiso soani le nei lau mua. Whaafitai ai la tau sa anga le lei mai. Whaafitai lo matu malo le fionga i pale mia. E kapineta ma le pale mene. La tau lo whaasoa alofa. I nuu maafio anga. A wase manuia o lava tangata. Mātou te whaatai tele le tua i lo alofa whaasoa ma lo wanga le lei ai mātou. Mātou te talo te mai ia iai lau whaamanianga. Ia i lato umalo o anga le lei ma lango lango i le lei whaamoe moe. Mātou te talo mo o whaamanianga mo le fionga i le pale mia. Ai mai se fo i le kapeneta ma le whainga malo. Lo whapea o na ngālu due le nei vai tau a wase manuia o Samoa mo o tangata. Mātou te talo iau whamanianga mo paanga uma ma Samaria ana le lei lo whapea o le soso ai mai. Mātou talo fo i le tamai i e whamanuia i le pule a onga mali ma tamai tai whai a onga lo ngālu due i le nei lau mua. Whamanuia i alo mo whanau o si o mātou nei nuku. Mātou te talo mo au whamunianga, mo le taitai whono, whapea foi, lona lau, le komiti whafoi, ia e meise o mātua o le PTA o le nei lau mua. Mātou te talo te mai, tātou malau o fio e toi tu lao te toi o le nei asu. Le tala le fineri, whasoa lau o fio, pui au lau o fio, i au wala o le au ia. Le i whapea o na o. Po le nei asu, au iai pe iau whaamianga mo i mātou. I lou suafa o mātou te talo mala au tuai. Amen. Moni le ngana whaafitai, whiona te akono, te titu paleai. Ia awa tauranga molia nei tai au, o mai whamanianga le tua. Wa tātou po kalame a manuenga nei yasu. Ia mai sere man mio le nei a onga ma whanau le tātou wa whionga nei. Ia tau lea man whalalo, walo ia e whatoa le sunga ia tuni sala Tony Leota, le Chief Executive Operation Officer le Blue Wave, ulan Samoa ngā tū fo i mon latu whamamoe. Ia mei utan mai alo whionga. E mumona o patulu atu le ia manumanu tai au fou. E sula sunga le tai tai o Sauninga. Le a fio lo fionga ki mai tai palimia. Fionga le mingistawa onga. Fio foi. O fionga le tai tai fono tu malo. Fio foi suio. O fisa komisinga o musila. Ai le ngalo foi lo suma le pipule o pisenga whai a onga. Kwan pa ia lasi. Ua tato au waifa tasi mkai a matongo fie. Ua tau lau wha moe i Pacific Avengers i ngei Lotofaga. O le manatu ai pulenga maununga le Blue Wave Wireless. Ia popoto mamanuia i anu whanau o Samoa. E mole atu foi whaftai me tai au i ngai paanga. Sunga ia Ray Allen, a pēr poi. Mananga o tau o tia ritu me tai au. Ia whamanuia mai le atu me tai au o wāko ia whamamoe. So i fua. Ray Allen, the Vice President of Code Adventures, for his presentation and address for learning, clarifying our program and the training for teachers that will follow up to that. Lotofaga,
Kia ora, warm greetings to our distinguished guests and participants. I'd like to start by acknowledging Honourable Prime Minister Fiamere, also acknowledging Honourable Salua. Thank you so much for attending today. Our Principal, La Fionga, and we've enjoyed our time here so far at Lotofaga School. It's been a blessing to be here and to meet some of the teachers early. Before I get started, I just wanted to share a message from our sponsors. We weren't able to bring these resources if they didn't support the project. So first, a message for Pacific Corporation Foundation. We are honoured to join Code Ventures, Blue Wave Wireless and E3 Samoa Trust and support them in the PacifiCode project in Samoa this year. Following the success of the pilots in Samoa and Papua New Guinea, we funded in 2021. The results clearly shows the need to scale up the technology training for our teachers and our Pacific youth. From one school in 2021 in Savaii to now 10 schools across Upolu and Savaii, the impact will add tremendous value to Samoa's education curriculum and growing STEM education capabilities for our youth and teachers. For our Pacific youth to thrive, we must ensure they have all the tools to compete at a national, regional level and on a global stage. And from ISIF International Fund, ISIF Asia wants to thank Tony Sua Leota and his team for their dedication to advance technical skills in Samoa. We commend the Samoan government for their support to this initiative, and we encourage other organisations in Samoa and across the region to extend their support and assistance in any way. It is of critical importance for Samoa's future economic and social development to have people that can make technology theirs and to put it to service for their communities. I hope many of you today rally behind the PacifiCode project. Thank you. Before I start, I would also like to acknowledge Tony Sua Leota for his hard work. He's really driven this project. For many years we have been speaking, and with the connections to the internet, what comes next? And his forward thinking is he's been thinking about the next generation and how we can support teachers and students to gain resources, and that's what's brought us here. So I'd like to start. I'd like to share with you a metaphor. And the metaphor is that your ancestors navigated the oceans. They navigated the oceans to find more fruitful grounds for them and for future generations. And before you could navigate the oceans, you had to learn the skills to navigate, to sail. You had to read the stars, you had to understand the tide, you had to read the sun. And all these skills allowed them to travel and to have access to more fruitful grounds, as I said, for them and for their future generations. So the digital world, or the digital moana or ocean, is very much like this. Before we can access it and access its fruitful grounds, we must gain the skills. And if we can gain the skills, then we can sail the digital world and we can find the opportunities. It brings many opportunities. But if we don't learn the skills, just like a sailor that goes out into the ocean without the skills to sail the ocean, the waves will take them here and there and they'll be lost. So just like that, with the digital skills we're here to gain today, and for our teachers, gaining these skills will allow them to teach you so that you can navigate the digital world and find as many opportunities. With this project, we aim to provide our students with those tools and knowledge. For Code Avengers, we're very passionate about digital technologies and ICT. We believe it's not just a technical skill, but a fundamental human right now. We want to see Samoa's next generation be creators and producers, not just consume. We see today the effects of technology. It's a lot of wasted time on TikTok and other apps. So what we hope through this training is that our students will gain the knowledge
not be in the front of the screen, but create tools that can help our communities. And through this project, we've been able to provide computers, and now we're here to do the teacher training. And after we leave, we'll have continued support for the school through Blue Wave Wireless, and we also have access to e-learning platforms for the students. And so you'll be learning the building blocks of technology and the languages it takes. So through this, you will gain skills and you'll be able to take part in the digital economy. So I want to thank you all, and especially the teachers that are here today. We look forward to working with you and enjoying our time with you. And this is just the beginning and just the start. So again, a massive thank you to everyone, and appreciate the humility that you've greeted us with and brought us in. And we look forward to delivering this program with you. Thank you again. Kia ora tātou, and whaiwhatai. Nō. Thank you very much, Riane, for this acknowledgement and the clarification of the project. We wish you all the best in time in Samoa, and we look forward to working with you for the success of the project, not only for the teachers but for our students. Ya, ia te ulawa mai whalau tele, tāsanga nai mbala uia tātoa, ano ia la whio mai tātou tāmia, whio mo te mea nā umu tāpa, ya, saunanga atua nei asu, ya, me koe se whaatai o wata tō wāmei, ma tātou nō, me whaagalo, te mea o tō. Ia, o te manatu mai a whaelama ka ia mamamalu o natu tāia o ki si wha. Ia ai o te whaatalo pātu i le tatu sāminga. Ia ai seo le taitai o sāminga o whionga i reru i stā. Ia, ka pia fo ia tātou pāanga na tātou mālo, sunga ia konsala. Ya, tak boleh le sungai yang ada, ya memang suatu yang tiap. Ya, kota tu atas itu lima sui oleh official hakim sini sila. Ya, letak tu waunga bersih. Ya, PacifiCode ya biasa waunga. Kalau film nanti telefon letak tu komite. Ya, mari Roro, um tato fata sinigita yao. Ele te va vai tu le olaiti. To manam namal tala te malo le sapain. Ya. Dia ngale pantala mo tala te mal. Ah. E wa le tu ona beta ni to te o to. Ole por calamere. Ole por kalame olo tau ate ai ia teknologi. Tong mana mana lupu teknologi. Ini apa itu telefon? Apa ini semua tablet ya. Oh teknologi. Fa mau ini. Fa matala. Ya, so tak ia foi dia sana. Dapat telefon, kalau mau terima, kalau terima. Kalau por kamera dia, wah mai tato taangan ni. Kalau mai ini dia lepas ngawen, o komputer. Orang dua ni, ini file por kalam. Mua tawina tu file ina file. Ona wa o faya uma ia o to to malam ya ya ole si veo te fia pa malam ole la rangi le o tato o ne ia ai me se o to ni la o tato se tu se la rangi fa vai o fina fa te no dos tato le lo ala fa o ia teknologi. Ya, boleh fai foi una tato awai di setu langa mau popo na le dei.
le la sana le uta mi lo ai le lan fai mai lan tala al tamale o rei fai ma fata itai o tato tua o ni tangata fola le fola o solo le Pacifica no mai no fo ia tu motu SS e Samoa o si no fo fit o si no fo tonga apena ai o tangata fola e iai foi ia ona na vaa ma poto fa toa a le loa e tangata folau ia whainga e folau ai ia e taaminu miro fua o idea e le loa ia e sama o le wingara e mo o nia ia le poto masani ma le tomai e whaatino ai so se ne pēla o le lalolangi leo le teknolosi leo tato o ia a tō le iloa whaona ia le teknolosi fōu ia tate whaaupe pia uma e le mwhaina tato la e uma ia le orang a nisa o tō la iti lalolangi leo a amata na fua mai ma tō neo matutua ma le whaiwheau ma matupo a oto fua ina ia o tō iloa ma maua tō mai e ma whainu tō fōlau ai le lalolangi fōu leo teknolosi e tarala na rei ai le safa mai a oto marau yeah, sorry that took a bit of time but part of my role this morning is to convey thanks. But I do want to acknowledge that although the Honourable Minister of Education and I are here this morning representing government, it is really in a supporting role to an initiative that has been taken by yourselves and your other partners. I think it's important that government acknowledges when individuals, organizations take initiatives that work hand in hand with government's aspirations. And our aspirations, of course, are high, but implementing them slow. So we're very appreciative of the role that your respective organizations have taken to fill the gaps, to meet the needs, and more importantly, to engage at this very local level to ensure that the wider population, which is mostly rural, can participate in the new world of technology. I've taken some time to explain to the young people your analogy of leading skills, our ancestors' leading skills to navigate, and how in this new world they need to have the skills to navigate those needs. But can I, on behalf of the chairman of our school committee and the community who are here, express our deep appreciation and thankfulness for this initiative. I hope that they will take advantage of this and work with you, because I'm sure that this is just the beginning of ours moving forward. O te pia whamana mana mātu i tātou wāwhia, o leo wāwhia o maile whia o ngari minstawa aungi. Ia o leo hupsau, o le whaipule o leitu mālu, ia o au o le pāle mino o Samoa. Ia o le Samoa ia whaite au, ia ma te whunga le whiunga ia ki koe. E whakea o se tau na whainga mālu, i oe. Ai ao na tō mana malama le rei. O le tau mawhainga ni, o lo tau la mua I la tau ni, I le whaipa anga mana. Te re mea mana o le malo e whatin, ia ai uti le tātou taso. A ua maua le awa noa e tau wala mai a tātou pa anga ni. E mawhai e ona ke soani, e whaatumu ia I tū nei o lo o vai vai e tātou tasoa mai tātou whatinonga.
ia tonu le sa tau no mai tau sunga i le aonga, sisi aonga, ma le piselo whai aonga. Le whamatalanga le na whai e winga i le aonga o le whamamue. Ia, awatu le na mātou whamalo si au, i tātou wa aonga. Ia whaongare le a panoa le tātou mauta. Whaongare le le soani i aonga. Ia, ai se mo tātou whanau. Ia o whale atu tātou i se laurala. Ua whaau pena i tauala mai i teknolosi fō. Leo langa i leila langa teknolosi o whamau ma teknolosi o whesotaina. Ia, o taimi o lo tutoe, ma tātou kōkarani, ia rofale tua e whapena o na walistia i whamau. Ia, ma isi la sanga o whesotaina. Ia, whai watu, te mais. Once again, come back and say thank you very much. Tony, and your colleagues, Aaron and Tia, and your other partners who aren't able to be with us this morning. Please convey to them our deep appreciation of this initiative. And we will work very hard to make sure that we can reap the full benefits of the work that you have done with us. And I'm sure will work with us, walk with us as we go forward. Ia, mangia ia le tātou teita e o sāringa, mangia lau ki o mai ministā wa aunga. Ia, tēne nisi tupe maua mai ato i salama, ma ene ma, e sosoani mai ai i te la aua lau ki o mai tātou i tāna rei. Ia, mangia tātou wapia. Ia, ai nisi o kou la itia ni no mai, i te mangia. I think later we will conclude our part of the program for today. And we are 20 minutes ahead, so it tells you that I think we are all in advance in terms of timeline. So I think I look forward that the teachers and these guys will learn faster than the program today. I now invite you, we will go to the room where we have the computers, so that we can finish the official opening and voting of the program, and then we'll come back to our refreshments and the conclusion of our program. You're welcome. Iya, kalian minska. Kalau kapal, kalau tunai minska, kamu mau. Dia kampu ya? Ja. Oh iya. Whaararo male, koto hauraro e whai masui o Mālo. Ia, a mese koe ina mo tāna wā onga tālonga Mālo.
te tala i nai le nei wha moe moe o lo so. Ia mawia am wha tas mai le li. Love. Ai. Mamalalo malangang pa iya. Iyo sa pa iya hindi masinu mamalini po. Family la to la fa ngai na ya nei masini fa ngai sa ni po. Ni fa pe lo pe la to. So swani nei lo la. Family la to. That's full of water. Kung sala, kung may tamam-lamang ka. Ayay? Ya, wa. Ya, le lo ko pela ke wo. Ele foi para lá. Pero aquilo. O lawin siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Bawa na kaba, wa bili magay na wa bawa. Kopi manguele kapungia, koperi pen bawa ngai. A few may nailoi le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe. Serving Samoa's financial needs.